Jadi biar lah. Ini bang, dia mau lepasin kutukannya. Nah, ya kan? Lepas kutukan ya. Lepas kutukan lo kaca. Bere ya. Jangan habisin. Hidup nih. Tenang aja. Tenang. Rame. Kat dulu, tuh rame tuh. Bere. Mana? Besar tuh. Biar garing ler. Astagfirullah. Buat lagi ya? Bere ya? Ya. Triangle. Ya, ceng. Bere, nangro bising. Hidup nih. Lepas ya, kutukan ya. Rilis ya. Rilis ya. Berarti rezeki mau deh. Banyak tadi? Ya. Hah? Ya tadi. Tapi kena kan pas. Besar nih bang. Salah. Kan itu cara kabar ya. Cak long, kalau lu kaca. Hilang gembur ya. Alhamdulillah, kutukan. Tarpun tuh. Tak. Harus yang lah. Tarpun. Oh, tarpun. Alah bocah. Memang belum terjangkau kecil tu. Tak ada ya tu ni. Oh ya. Bukan sorry lah, takut. Tak ada. Lompat tarpun ya. Tarpun lagi tuh. Sini. Tar. Gini bang. Kira-kira enggak harus strike. Ya. Cantik kali. Ekor. Jadi biar lah. Ikan LS.
Dulu dah. Kena ada gigi. Indo-Pasifik Tackle Angler. Tuh di mata kena. Di mata kena. Betul bang? Hah? Betul. Mana betul? Itu. Mana cara? Ni apa? Tengok dah.